wake up by the sunrise and you're staring back at me. I hold on to the moment as we cast it out to sea. And the lights come on, the lights come on, reflecting off your skin. So burning stars are all we are, ignited from within. It's your heart and soul, it's your flesh and bones. Don't you let it go. You're the storm I find, bursting through my sky, taking all control. It's your heart and soul. It's your heart and soul. I will pull you from the places that you see. Fly away from the darkness to a paradise we dream. And the lights still shine, the lights still shine, reflecting off our skin. So burning stars are all we are, igniting from within. Soul, it's your flesh and bones. Don't you let it go. You're the storm I find, bursting through my sky, taking all control. It's your heart and soul. It's your heart and soul. Бүгін 26 июнь 2019 жыл Ж.Боконбаев атындағы орта мектептин 11-А классынын бүтүрүү кечеси болуп жатат. Мен классташтарыма кааларым: узак кызык өмүр, шайыр шаттуу көңүл, дайыма чык маанай, чексиз бакыт таалай, бузулбаган ынтымак, кыйышпаган достук, темирдей бектен соолук, чын жүрөктөн каалайм. Акчол сага бүтүрүүчү. Boş boşun bugün geçmeyin.